etese. Barımızın da kötü köngüllere göterenki, yaş barlarını bugün kutlarga, oyun tamaşalarda katnaşırga jirkene tura. Eyle güzelim. Gençlerinin köngüllerinden balırlık itirip, mattur sözler aytıp, sayraşıp, jırlaşıp, rahmetleri bugün yol eti kızlar. Beyramimizni aşık deb ilan etib, magalarimizni Kuturganchi bizning şampan şaraplarni do'stlar oshirga kerak. Aytaylik, kim birinchi osha ekan şampan şaraplarimiz qanday tekshiramiz? Ayy, propusni qo'yishdi do'stlar. O'zingda qoldimi? Isming nechik? Ilnaz, turib bosalim o'tirib. Qoling hali sen. Mana Ilnaz yoshlarga David O'g'ash kolyaska olib beradi do'stlar. Dostlar, bizning yigitimiz bilan Ilnaz deydigiz bitingmi? Ilnaz bolalarga, yoshlar bolalarga kolyaska olib bersa, olmaz. Avtomobilni kreslo olib beradi. Ayy, avtomobilni do'st ko'tarik, to'y birlasin bugun tobinda. Do'st ko'tarik sizga tegizlik deyib. Baxт tilik, tog'inda yoshlar uchun do'stlar, birinchi vokallarimizni, birinchi do'stlarimizni ko'tarib qo'yamiz. Zamoni, hurra, hurra, hurra! Aşık deb ilan etamiz. Yomashlar, yomashlar bizning eti yozgan Felix Murtazi sizlar u birida do'stlar, mana shuni shirlari bugun boshqarilashadi. Rahim etib tinglarsiz. Tug'an bo'sag'idan boshlanadi. Eti yozgan. Sizin için bəhətli bo'lsangiz yoshlar.
bir üstəlik ayırım büyü, ayırım küyü, ayırım jırı bulaşaq. Şuşu küylərini istə qaldırığınızda. Özünüzün küyünüzü işitü bilen sırası bir başlarına gerek bulaşaq. Sizin vnimatenizini hazır bir tekşirip qarayız biz. Bu məgəl sizin istə tutlandırğan talantlarınız razvitiga. Әйдәгез, менә без кайсы üstədən başlayaq? Bizning birinci üstədən başlayırız әйдәгез. Bizning яшьләр менә İlk turdan başlayaq. Turdan әйе. Команда A дип атыйбыз инде. Менә хәзер biz bir melodiya кушабыз. Шушы мелодияга турып басып биергә кирәк. Шушы мелодияны исегездә калдырырга кирәк. Килештекме? Исегездә калдырабыз, утырабыз. Аннары бүтән өстәлләр белән шулай бийбез. Тоже истә калдыралар. Но көй үзгәреп, сразу сезнең көй башланса, исегезгә төшереп, аны турып басып бии башларга кирәк. Килештекме? Кемдә-кем tügel bir, kim tügel oynuyor, şuşa bu üstler bizim jingüşü bulaşaq, ama indi bulakların yaşların utaşaq. Aynen Fidelis o oyunga isim koşuqalı. Resmen nəsə deb oyladım ben. Rusça etmişli Valna Tansov. Yaşasınız sen. Nədən şulay bulub çıxaydı o? Büyü dolqanında. Büyü dolqana deyil. Büyü dolqana mənə Tatarşa tərcümə edib qoydu əti. Hadi birinci üstəl üçün bizim birinci kompozisiya yanırıq. Turub basabız, əmiz alqışlayırız. Ayda yüzləşlər. Şu an прям ручки выше. Aplodismenты, alkışlar. İste kaldırdınız mı? İste kaldı, değil mi? Varımızın da, молодцы. İkinci üstel gittik, Allah tava. İste kaldırdınız. Müzik kuram çeviri. Bu ne? Biz alkışlıyoruz dostlar. İste yaxşıra kalsın işin. İste kaldırdınız. İste kaldırdı. Просто İste поминаем. Ну, я думаю, тут уже сразу запоминаешь эти песни, да, присаживаемся, аплодируем. И дүртінші üstler. Gittik Almataba, tanıyız. О! Тоже İste kala bir değil mi? İste kala elbette. Bizden şiratan konuklarımız sizin için. Тоже İste kala. Yoksa. Bizden şiratan konuklarımız. Rahmet ediniz. Oh! Alkışlar. Bu bir kişinin kapasitesi. Bunu İste kalır olmasın değil mi? Şöyle. Tam bizden şiratan ki sizin için yanındayım. Вот эти красные, Яшарский, Тулский. Рахмат, камерамызның президиумничек биеке. Aynen. Аплодисменты. Ну, я думаю, вы знаете, барымызда iste kaldırdık. Şulay Bey, барымızda iste kaldırdık mı? Кто не помнит? Я думаю, все в порядке. Biz hazır, eklenimşe. DJ yana özürler türlüşe qo'yib, iştirdi bilan turib bosib bergan kerak. Kimda-kim молодец bilan qarab turamiz biz deymi? Kimda-kim unut bilan turib bosib sirasi beyishi, beboshli sho'z yeyishi bo'lsa. Birinchi Teneffüs çıkığı bilen, müziğinizin kıyığını işlediği bilen sırası yürüyüp çıkartman buluruz. Girsek mi? Doговорились. Bizning yoshlar mana motoruna ikki o'tiralar bugün ayman. Bir-birini ichib bilalar ekanlar. Tanishganlar qo'yda biz bilan so'rab ayttirib biz. No, hozir mana kim sumoqlarga yaratganini bilamiz. Kim oshorga pishirga yaratmaganin eshitib olamiz. Bizning bir necha so'rovimiz bor. Yoshlar aytganlar turib bosasiz. Turib bosasiz, ham bir-biringizga o'rtoqlaringiz bilan birilib bosasiz. Побегните с нами. Ham shu so'rovlarni biz sizga berib boramiz. Кто волновался на первом свидании? Личное свидание. Ага. Молодец.
выносить мусор. Ничек? Yo'q, молодец. Anlaşıldı. Kim kışırık jırlый? Duşda, машинада, бейремде. Ренатны жырландауыз бүгін алла берсін. Баян әзір. Кто забывает выключить свет? Міне утны кім сүндірді ұныта? Или? Экономить месяц бірді, Кто решился на первый поцелуй? Отлично. Бек жақшы білгендер бір-бірсін. Кто опаздывает? Кім сұңа қалырға ярата? Кто решает, куда ехать по выходным? Міне yol итірген. Қоя барғайды. Қойсығыз тәқдим бере. То есть сидят, спорят до вечера, қоя барамыз деп. Кто виноват в том, что подгорел обед? Міне бәрәңгіні яудырғансыз. Кім айыпты? Конечно, Лилия. Кто будет зарабатывать деньги? Ақшаны кім ішли? Кім аларына базарға барып транзит етіп қайта? Соңғы сұрауды, предпоследний сұрау. Кто может сделать тебя счастливым? Анамызы дұрыс жауап. Кто будет рожать детей? Анамызы самый дұрыс жауап. Алқыштап алайық, яшәрімізге құстар. Ассаламу алейкум. Yerden bitirge ezdi. Bizning şu ışığı için etilerinin yaşlarga nindi yerden ko'rsatilishini bilir için bir patnos var. Şu patnosni biz hozir olib chiqamiz. Şu patnosda bor qiziqligina shuqurlar. Şu shuqurlar ichida qo'shirilgan predmetlar bor. Şu shuqurlarni ko'tarib, etiyanilar hozir shuqur ishidagi birlarini bizga ko'rsatib, biz endi bilamiz. Nindi yerdan bitir, nisha getirib yerdan bitasizlarim yoshlarga. Aytaylik biz Firduz abidan boshlab jibaramiz. Bizning xudo kishidan. Firduz abi, mana любой shuqurni hozir shuqurni ko'tarigiz, ham ishindan narsa chiqqanini bizga ko'rsatigiz. Shuni bilan biz bilamiz. Yoshlarga qorarg'aman. Ostidan qarasam-da ko'rinmaydi, ustidan qarasam-da bo'lmaydi. Shulay aytib biz boshlaymiz. Narsa chiqdi Firduz abi, olqishlar chiqdi. Bizning Firduz abi yoshlarning sponsorlari bo'la olmishlar. Aleyhisselam, devam etamiz. Narsa chiqib sizning vaqtga. Qoraymiz, soylaymiz, shamollamiz ayman. Mashina chiqishi jamoat. Sponsor bor. Mashinani zapravlaydi etirga sponsor bo'lasiz ayman. Yaxshi. Aytaylik narsa chiqib. Ilishga. Bizning yangi bolalarimiz ayman. Yangi zavodi bolalar bo'ladi. Opet zo'r deysholabi. Rojayeva kvartira chiqishi. Mana bu. Kvartira bor, yangi bor, sponsor bor, mashina bor ayman. Tamam narsa kerak. Biz yoshlar bilan o'ynab, sizni ajrashib qoldirasimiz kerak. Bilasizmi narsa bilan? Bizning bugun janih big qiziqligina bir syurpriz hozirladi. Biz buni bir kimga aytmadik. Bu syurprizni Liliyadan bilmayman o'rnida. Bu ijodiy syurpriz, ijodiy bo'lak deb aytsak bo'ladi. Tvorческий подарок. Nindi tvorческий подарок ekan. Aytaylik biz boshqa birlik do'stlar, to'g'onlar. Nindi talantlari bor bizning kuyovning. Nishli bilan u? Kim javob berishi ma'nosida biz bir bilet. Nindi instrumentda o'ynay biladi. Jırlı bile, ya, abacanım tutarız. Nishli biladi. Bir bilet demektir. Sen canım, ben sizge bir bilet. Maşina jırda bile iyi mi? Подсказка, dostlar. Instrument, музыкальный инструмент. Nindi instrument ekan u. Кто догадывается, Nindi инструмент. Не будем мучить долго. Там без, достlar. Mana bu tasvirni canım sizden de bir so'rab bermeli. Renat abi nishli bilan nindi o'yin qurollarida o'ynay bilan. Ayy. Jizning nindi o'yin qurollarida o'ynay. Garmon o'ynay bilan deylar bunda. Degan canım magis bo'lsa sizga, ham sizga. Ko'rdingiz? Ham biz ana Renat shirin ham biz o'ynab ko'rsatdik. Garmonda tugil.
Hadi rapşırın instrumentten irisinden böyle. Kursetik, nerseri badalayken bu oyun karala. Böyle dayım. Biz tam bir dakika edip gidesiz biz kile. Renat bilen biz iki atna boya repetir olalım. İptalek işe kadar. Şu oyun karalda Horay'da oynara öğrendik. Hadi Renat bilen biz üniversitede biz debütni выступление. Renat sizlere kavşayı alkışlar gerek. Аплодисменты. Renat, давай, örüp bu sefer başta настроимся ре мажорга. Tuzanların örüp çıkar idi. Yok ona tikşekete yaptay. Renat, iki gün görüşmegen idik ayba. Unutkan, idi. Aynen şöyle. Hazır ol настроиться. O, isine düşürmeyelim. Masaya do oldu ayba. Do, hazır ikinci notası давай. Ре, болды ре. Ya masada ре болды de. Mi. И ля, давай. Отлично. Yine şartta doğru mi ля, Отлично. Ну, buna hazır biz bir kıyı oynayıp kısaltabiliriz. Bu kıyını biz öğrendik. İlk atnabayı tamam ettik ile. Hem ekranı biz alkışlıyız. Renat oyunu başlıyor. Aplodismenты, поехали. Oyna. Fonogramı dipeler bir. İyi. Renat oyunu biz alkışlıyız. Riyani şakırağız. Tansuğa. Çok güzel. Buna bir iyi. Серьезный жир. Küyüyle bir Moğla şunday. Hayır. Aynen bana Renat kurup aldı da Lili'ye çıkanın. Peki dertli kine eder. Oynar. Oyna bir tane. Hop. Renat sizde bir işi verin deydi. Bir kere şu oynayabilirsin. Oyna. Hop. Nasıl bulasın? Anladın mı yok mu? Nasıl yok? Bana hazır sen Renat'ın tutkısını ömür boyu bir yaşarsın indi matörüm. Alkışlar. Biz de buraya alıp gidemiz. Yaşlar. Sizin için dostlar. Üzerinin birinci gaile üyelerin başkanalar. Sizin için alkışlar. Yaşlar. Hem Rosalia Murtazı'nda sizge jabı yardım eder. Yaşimin sevip.
Виктор, хорошо? Супер, молодцы! Рахмат. Paldo'rlarımızda basıbayma, basıp duramiz, tirgitmaymiz birimizni, zamirni deb aytgandaymi? Hali shunday o'yin bor edi, Zamorovskiy. Mana shu o'yinni esga tushirib, hozir bilasizmi, mana kimdan foyda bosib turadi. Zalni mana bosib, bizning уже yoqda turib foyda yo'q boshida. Kimlar deb barobar topalar, siz borig'iz aytasiz bizning yangi qo'shig'imiz. Biz zalni go'zalligimizga kelib, ikki komanda bilamiz. Komanda A, komanda B. Mana bu borlarni bu yoqqa ham bu yoqqa. Eğer sonuçta her bir komandada neçə kişi, biri 4'te 6, 8, 9, 10 topça verir. 2, 4'te 6, 8, 10. Да. Bunda bir kişi gerekli, daha bir kişi. Eğer bizim komanda yok. Отлично. Hazır bizning har bir komandadan birinchi kishini so'rab olmak kerak. Eng uzun quloqni, eng uzun. Komanda qaysi bizning eng uzunimiz Ayda bilan boshqa bizning yigitimiz ismingiz nechik? Ilnar alqishlar, Ilnar basatlar shunda. Bizning ikkinchi komandamizning eng uzun qulog'i. Wow, mana bit. Birdiya bizning eng uzun quloq. Hozir birdiya komandaga Ilnar basatlar shulay. Ham biz birinchi ishimiz. Sizning shulay vнимательностьingizni tekshirib qaraymiz. Ham sizning reaksiyangizni. Bizga iki komandani bo'lgan kelish hozir tezlikka, tizilishni bostirmoq kerak. Lesing надо построить по высоте. Eng uzun quloqlardan boshlab, eng tevarak quloqqa qadar tizilishni bosamiz. Кто быстрее и кто правильнее выставится. Aytamiz. Bir ikkinchi vaqt bora. Boramiz. 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Аплодисменты, я смотрю, здесь команда быстрее. И наркоманда Селтизия вроде бы сообразила, но здесь тоже прекрасно. Ничего. Ага, это горячий увеличение, время. И вообще, давайте 1-1 счет, договорились? Договорились. А хотя Эдвина Павловна Болашак задание. Надо построиться по алфавиту. А харфинен башлап, bizning mana bu boshdan boshlaymiz. Bu yo'l уже oxirga ketdi. A harfidan boshlab, раз, два, три, поехали. Mana shu boshdan A harfidan boshlagan ismimiz, B harfidan boshlagan ismimiz, V. Alfavitni kim yaxshi bilar ekan? Qaraymiz. Kim maktabda 5lilar olgan Qotar adabiyot tillarining bizni komanda yillardan xabar azdir уже. Siz azdirmi? Hozir tekshiramiz. Tanishamiz. Ismingizni mikrofonga qisqirib aytamiz. Bilmadan qaraymiz. Alfavit durust tuzilgan ekan. Поехали. Радик. Шевкет. Отлично, алкышлар. Durustmi? Durust. Поехали, tanlaymiz. Gülnaz. İlya. Roya. Nishrat. Razile. Firdiye. Halis. Tamam. Durustmi qizlar? Hozir oyoq kiyim razmeri bo'yicha tizilishib ketamiz. Mana mendan boshlab ayman. 45 dan boshlab и дальше. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alkışlar. Hazır bir suratına şarabız dostlar. Oya kiyimlerimizga sog'lom turib kelmayacak. Şu altdan haber var. Da. Nechanchi razmer? 30. 30 и 38. Ha? 39 mi? Bu 9 razmerga yog'ishu, это ни о чем. Hozirgi oyoq kiyimlar bilan shulay bit. Shulay. Oyoqlar qachon? 38 или 18? Вот, молодцы. Bizning komandamiz bilan здесь все четко, шулай бит. Молодцы, 2-2, здесь пока счет ничья. Но сейчас мы, конечно же, построимся, знаете, самой-самой треугольная команда. И шпишмакой команда. Поехали, на счет 3. Раз, 2, 2,5, 2,5, 3. Так, замерли, имя. И
Киңеш пішпак. Так, ну мында біздің... Ага. Зубрак ясасаңыз, мында бейді зурыш пішпак келіп шықты. Молодцы, счет 2. 3-2. Но сейчас самое интересное задание, и это задание называется «Хазыр біздің иданнар шестарып кетешек». Самая низкая команда. И тювен команда. Ничья. Молодцы. Отошла. А сейчас, друзья, самая громкая команда. Начинаем с вас. Раз, два, три, поехали. Да? Заново, поехали. Ну, да біздің тауып күшірек сөйлем шақтырайма. Или менің бұқуға қайбәтірек іштемі. Все, молодцы. Давайте мы вручим каждой участнице, каждому. Давайте вот на команду. У кого нет билетов? Кім нар билеттар yok? Так, онсы сізге. Онсы сізге. Міне біздің как раз 4 билет қалды. Онсы сізге. Онсы мен. Бар ма билеттар? Тұтыңыз. Бұда билеттар yok. Хотя нарисуем. Ну что ж, әйдерек бейіп аламыз. Тәнәфісті әйінді біздің ширатағы жырымыз яңғырай. Ты морячка, я моряк. Две вечерние звезды, две дороги, две судьбы, и одна из них зовет через волны на восток, а другая тянет к дому, снова в порт меня зовет. Но нам уже нельзя, сердце просит на море, посмотреть, как в океане начинается заря. Но как только горизонт первый день зачеркнет, меня снова тянет к дому, снова в порт меня зовет. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Я тебе объяснял, как идет интеллектуал, она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал. Я любимый говорил, как моря своих хотел, она не хочет слушать, хочет крепче, чтоб любил. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Я, наверное, ей зря в этот раз ходил в моря, наменял я там подарок, как ты вся моя родня. Скоро наши молодцы, слышу отходы концы, нападают на грибы и включают корабли. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. А теперь паровозиком, друзья, давайте паровозиком друг за дружкой. Билден тутабыз, билден, вот түгәрәк буенча бил барабыз. Билден, хәзер җилкәдән тутабыз, җилкәдән запрещим, ждёмся и поем вместе. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Bugün біздің gençlerдің мәжлісі на экраны, так скажем, на нашу прекрасную стену, которая находится между двумя колонками. Біздің прямой эфир, друзья.
Без Владимир Владимирович Хадыр, конечно, связь не очень хорошая, здесь может потеряться, он меня может не слышать, Хайдер меня еще может, Хайдер меня еще но мы постараемся с ним провести небольшой диалог. Давайте мы аплодируем, Владимир Владимирович Путин, Владимир Владимирович, как вы нас слышите? Алкышлар тағы бір? Объясните, что это такое, я не понимаю. Кишлерак! Еще раз, это чего? Кишлерак, алкышлар, кишлерак, давайте погромче поаплодируем. Бурные аплодисменты. Еще громче, друзья. Ну и хорошо. Чтобы мы не расслаблялись. Кто здесь хозяин? Владимир Владимирович, меня сроба рейдер. Откуда информация, что есть сегодня такая свадьба в Кабельском районе, без Нагештерна Суи? Из средств массовой информации. Ага. И, откровенно говоря, я сегодня до сих пор там, деталей этого случая до сих пор не знаю. Но, конечно, я чувствую, придется туда погрузиться поглубже. Хорошо, Владимир Владимирович, там большой бар. Ходят слухи, что меня жениха заставили жениться, подруги невесты, его пытали, все-таки заставили. Это правда или... Сообразуюсь с высшими принципами гуманизма. Шындапмы? Біздің енді міне шулай оқ тағын бір тапқыр оңнатып кетесім келе Владимир Владимировичқа. Шындап тұрып мекен біздің... Не зная там деталей, вот это нас огорчает. Ага. Хорошо. На нашей свадьбе есть гости, которые отказываются танцевать на перерывах или участвовать в конкурсах. Что делать? Что делать с такими нашими гостями? Подрывает основополагающие принципы международного права. Не от пыток его никто не пытал. Ага, связь плохая, да. Жениха, значит, никто не пытал. Но все-таки с теми гостями, которые не участвуют, что делать? Қонақтар білін? Бирге, мәселен, ваших милах тәнәфіске. Мәселен... Правоохранительные органы по всему миру собирают и тащат в тюрьму. Ага, я же микрофон-то был, правильно? Хорошо. Хорошо. Чтобы получить материнский капитал, что делать молодой семье? Что нужно делать? Теперь по поводу детей. Делают детей. Хорошо, понятно, что самое. Делают это, сообразуясь с высшими принципами гуманизма. Хорошо. Роман Бекзур, к сожалению, конечно же, мы с вами не могли пораньше связаться, поэтому у нас время ограничено. Давайте мы поаплодируем. Вы сказали, что в США им будет лучше. Но это лучше или хуже? Мы знаем о других случаях, когда людей освобождают от уголовной ответственности, их не желают даже рассматривать. Вот что беспокоит российского законодателя. Вот на что отвечает российский законодатель в известном законодательном проекте закона, который вызвал такую реакцию. И, повторяю еще раз, надо посмотреть текст, кроме этого, который по зову сердца, и мы сейчас будем это все вот раскручивать. И чего? Алкышлар ул инде үзенең эшләре турында башына каткан. Рәхмәт бик зур безне кутлаган өчен яшьләр. Сезне бүгенге иң кутманлыгына, иң куанычлы, иң шатлыклы көнегезгә сезне тәбрик итәм. Сезгә исәнлек, саулык, тормыш юлларыгыз ак булсын. Исәнлек, саулык, бәхетләр. Туй көннәре иң шатлыклы көннәр. Алда өммәт, бәхет, мәхәббәт, түкмәй чәчле гомер юлларыгыз илдә торган изге бәрәкәт. Бәхет кышы булсын иегезгә, сөенсеннәр әти-әниләр, үзегезгә охшап тәбрик белән тупылдашып үссен балалар. Сезгә исәнлек, саулык һәм бәхет телим. Мин дә шуңа кушылам, бәхетле булсыннар, матур яшәсеннәр. Бик зур дуслар, әйдәгез әле шулай ук Сәлим абый белән Рушания апага да сүз биреп китик әле. Kızım Eliye Georg'un sizin şu işler bütünleriniz bilen topluyoruz bu işini. Kişiden sizge İslam'ın sağlık, bunlarınız sizde şimdi mul, günleriniz şanlı, sizin kaynaklarda olan şartlar, iki zaten, neleriniz, iki sporu sırayı, şu
Bunun var. Yani yetkisiz veriyorum. Baba sizge isenlik sağlık dilerim Zamigoğlu'na. Sağlık selametlikten de zura bir mini boylukta. Bir-birinizden sözün tanımak, yerdenleşip bir-birinizge ağır vakitlarınızda, şaklıklı, kuvançlı vakitlarınızda bir-birinizin şaklıkların buluşup yaşarga yazsın. Sizge de sizin kuvançlarınızga, şaklıklarınızga iki jakka da şaklanıp kuvanıp yaşarga yazsın. Şu kalgan tileklerini akkırıkkadan bana bir şey bu. Yaşarga siz bugünküday matur itip, siyenirlik itip tuğanlar, sağınırlık itip yakın dostlar, günleşiklik itip düşmanlar. Siz ikiniz matur bir jırtısınız. Sen sözleri bulsan ul ki, bal kıtığız yaptığı yaş itip yazmış bulak itken siyuni. Rahmet kılayım sizge. Rahmat bek zo'r aytdingizlar do'stlar. Rüyumkalarımızda şu hürmetke şunday etiyeniler, şunday mandur жылы sözler aytdilar balalarına. Aytayızlar, neşe gidip ko'tarasiz vaqalarimizni? Mana balalarimiz Qozondan qo'noqqa qaytadilar. Mana Rushon opa sen qaytdilar demak. Sen mana kuyovni narsalar bilan saylaysan. Firmenni biluvdim men deysining. Beliştir nagerine. Belish yaratasizmi Renat Belish? Mana qo'noqqa qaytadilar, belish noshiylarda baranga it, ko'kay, may bitinisini tegib ketalar. Durust, yarar. Mana siz nishaga yetib, mana bolalar qaytdi ekan, nishaga yetib saylaysiz. Mana keliningizga. Nindi motor firmani biluvdim sekretlarini saylarsizmi ekan, ansam bilmayman. No firmani biluvdim aytib ketigiz. Kelinim narsa yaratar, shuni pishirib boshlatadi. Narsa yaratam ekan, Lidiya. Bitirasiz bilan kelinimni yetirli, shuni pishirib boshlatadi. Shunday o'ngan ekan bizning qudog'iylar. Mana birar oy ko'rishmay turganlar bizning qudog'iylar. Sog'inishi bitganlar bilsin. Yiroq ora. Necha chaqirim sizning orag'iz? 5 kilometr. Bek yiroq ol jamoat. Mana sog'inishi bitganlar, mana ishrashqanda nisha yetib, ular bir-birsin yaratalarmi ekan? Mana shularni qudog'iy tag'in kelib jetdingmi deb. Yo'qmi? Mana nechik ko'rishasiz tag'in bir qat qaraygali. Mana yaratalar bir-birini ko'ramiz. Ishonamizmi yaratganlarına? Ishonamizmi? Mana sizning o'rtag'ingizga shor qo'yam. Keligiz yaqinga. Hozir yaratuvingizni bilamiz. Bir-biringizni shunday qat etib qisib quchoqlagingiz, short etib shortlasa demak yaratasiz. Haydi, davay! Hoppa! Bo'ldi, yaratalar do'stlar. Haydi, ha shulay qilib xudoylar biyib tajibaralar. Hop, haydi, muzika ketdi. Tatarshana, haydi, tatarshana. Hop. Bayramımız devam etaydigiz. Kirnab endi biz chiqib, mana shu shunda yoshlarni hozir xudlarga hazırlanib turamiz. Biz endi sizni chaqirib qolamiz. Flora opa bilan Rustam og'ay, qoidasi sizni ko'rrik aydagiz, sizni biz kutib, xudlagan vaqtda do'stlar gruppa bilan chiqiribmiz. Kelishdikmi? Oila bilan birlashib. Shulay yo'q sizning yonga mana shu shunda chaqirib qolamiz. Flora opa bilan Rustam og'ay yana. Amina abi, Filder, og'ay shulay yo'q endi. Aydagiz birgalab, Raviya opa, Rushan og'ay birgalashib aydagiz mana 2 4 5 6 kishi mana shu yerda birgalab chiqib qutlovlarimizni boshlab yuboramiz. Kimlarni mana haligini adashdik do'stlar, baribizda chiqib, ham shiratdan mikrofonni qo'ldan qo'lga yirtib endi qo'ldan qo'lga berib biz qutlovlarimiz. Birgalab chiqamiz. Flora opa, Rustam og'ay, Amina abi, Filder og'ay, shular endi Raviya opa, Rushan og'ay. Shular endi Alfiya opa bilan Rustam og'ayda qo'shilsa bo'ladi. Ular bilan boshlaymiz.
Liliye'ye bırakıp her başına bırakıp basanlar ana Rafael'le daha bırakıp duranlar. Ay salım, ana burada. Kirdis bile kim istem bile biliyorum. Rafael bile dinarım. Ana bir oğlum var. Her başına bir kup Allah'ım sizinle çakarsın, zor rahmet var da istedik sağ buna. Akbarışlara da rahmet, uduruşlara da rahmet. Sağ olunuz. Hepinizge rahmet, hepiniz devam ederiz. Öyle de. Firdevs. Adına. Liliye, kıdakılar. Başta bütünlüğünüzü de şu Allah bilen tebrik etsin ki de. Balalarga indi son demek. Yine şu eti elleri şekilde matur edip örnek olsunlar. Onlar bilgiz matur edip yaşadılar. Şimdi sizge de korkaygan yine şu balalarımızın dur başında toylarında eti elleri şekilde oturgan nasip olsun. Şimdi sizle şu tağın bir şaşırmak gidesin ki de Türk'ü tamamı oldu gitti. Şeşkelerimin mige yüreği var, üzüp bilir geçen bulmasa. Şeşkelerimin mige yüreği var, üzüp bilir geçen bulmasa. Nerede soğuk ve yanganlı yaş, Vıskı yaşım balkıp durmasa. Nerede soğuk ve yanganlı yaş, Vıskı yaşım balkıp durmasa. Durmuş yolun birge başlamansız, ahırgacha birge bulağız. Durmuş yolun birge başlamansız, ahırgacha birge bulağız. Tamam orada. Başka şeylerden pek zor rahmet sizge. Baxtli olunuz. Yine şekilde, indi biz Liliye'ne de bir cevabımız, indi elle koşanlar böyle öz kızımız şekilde, Rinat da Sılhan'la bir akıllı buldu. Ondaki günde de Etiyenis'in kızını, yüzlerine kızılık getirmiş. Şulay matur ettirip, bu tadımlar altında tağın da kutlular dost bulup birge yaşarga yazsın. Rahmet sizge, bizge kelegiz, biz şakırganda sizge barağız. Rahmet sizge. Aytgan so'zlarni qo'shib ketasim kelar ham turmush dilbiga siniqli tutib umr bo'yi birga otlag'iz yiriklarda bo'lgan suyuq hisni so'ndirmisha mangu saqlag'iz birga tepsin har shakl yurarligiz zo'r turmushga ilsin yo'lboshi quyosh kubik to'k to'garak bo'lsin baxtigiz g'ildir yo'ldoshi baxtli Rinat Liliye, sizni bugün şu zor bayramınız bilen turmuşqa birinci ayak basуу günü bilen şen ko'ngildan qutlaymiz. Sizge tigiz quvonchli baxtli turmush. Şul tigiz yo'ldan birge qartayganchaga qadar isenlik, tigizlik bilen yaşarga. Sizge zor baxtlar, kelajak turmushingizda o'ngishlar, sog' salomat bolalar o'stirishga sizga turmushingiz boy bo'lsin, baxtli bo'lsin. Şulay ılılardan örnek alıp kishilarga o'zingizdan örnek berib
яшәгез, бәхетле парлар булыгыз. Biz sizni bik yaratабыз, bik par kelгәнсез. Ринатны да инде үз балам шикелле шулай яратып бергә үстердек диргә була инде. Ливияны да бик шаттык. Сезгә инде хәзер бәхетле булырга һәм бер-берегезгә терәк булып, бер-берегезгә ярдәмче булып яшәргә. Әзгенә шигырь юллар укып үтәм. Теләгебез безнең гади күз тимәслек пар булыгыз, бер-берегезгә бик якын, карап туймаслык яр булыгыз. Күк күлдәге аккош кебек аерылмасын юлларыгыз. Бездән сезгә изге теләк, мәңге бергә булыгыз, бик бәхетле булыгыз. Я, Ренат, поздравляю вас от всей семьи нашей, с днем вашей семьи. Сегодня для вас волнительный день. Мы, не только вы, но и гости тоже переживают. Все за вас волнуются, все за вас рады. Мы желаем вам крепкого здоровья. Берегите друг друга. Понимайте, поддерживайте всегда. Вот сегодня вы обменялись кольцами, которые заключили ваш законный брак. Эти кольца, при любой ссоре вы можете снять. Но есть также кольца терпения, которые вы должны носить с собой всю свою жизнь. Вот желаю вам именно терпения, понимания в вашей семье. Поздравляю. Спасибо. Ринат, Лилия, sizni turmushga birinchi oyoq bosgan kuningiz bilan tabrik etamiz. Sizga tegiz turmush, naq salomatlik, oq baxtlar, bir-biringizni sog'lab, hurmat etib, yetganingizga yaqinda tegiz ko'rib, ularni har vaqt ularga bo'lishib, fathalab жүрib, motor bolalar o'stirib, tegizgina motor qilib, turmush qurishga baxtli bo'lasiz. Зәңгәр китап тышына, зәңгәр китап тышына, зәңгәр китап тышына, зәңгәр китап тышына. Кемнәр генә гашыйк булмас, кемнәр генә гашыйк булмас, ул Başarılı bulunlar indi, benden başarılı bulmuş. Ben, iyi. Bana Kıtay'da, elektrike bırınғы zamanlarda bir baba yaşayan. Konfutsi деген kişi болған o. Bana şunun bir sözleri esке düştü. Ben mında отырғанда, ол айтқан. Бақытлы боласыңыз келе ме? Өткендерде қазылмағыз деген. Шуңа күрә менә шул дидән, меннән 1-2 ел булса да шигырь көтәләр бит инде монда, шулай бит. Хәтта 1 ел булса да. Шул искә төште дә башка шундый юллар килде. Тормыш кичүләрен кичкән чакта бер кайчанда карамагыз артка. Алыгызда улыгызны кулга, атлагыз сез бары алга гына. Һәр вакыт алга гына атлагыз, шуннан да артка борылып карамагыз белән татар халык әкиятләрендә дә, урыс халык әкиятләрендә дә күбесендә шундый юллар бар. Бер батыр җегет Аждаханы җиңәргә дип бара иде дә, убырлы карчыкны җиңәргә дип бара. Аңа әйтәләр: "Менә син урманнан үткән чакта артыңа борылып карама, як-ягыңа карама. Әгәр дә син як-ягыңа карасаң, сине җиннәр тартып алыр. Әгәр дә артыңа борылып карасаң, син үләрсең" дигәннәр. Чынлап та, менә моның мәгънәсен еллар үткәч кенә, вакытлар үткәч кенә төшенәсең,
Bu şınap da ekiyat tügül bu dürüst sözler iken bir koşanda ortqa bırılıp qararga yaramay. Ötkenlerde qozunlarga yaramay. Mana şol şaptağına biz bäxetli bolabız iken. O jinler, periler bizni kütüp güne duralar. Mana şolar bulmasın için her vakit alga. Jideklegizde özünüzün kichkine balalarınızı, gelecekte bulacaklar balalarınızı, qorağızda atiyaniyeleringizge, qorağızda tuğanlarınızga haman alga gına. Alga, agar da endi meselelerine burala bizde tağalga barabız. İyi, son bir qaşanda artqa barmağız. Şonuň üçin men sizni qutlaysam kela, mena munda oturgan bütün konaklarını, bütün tuğanlarını, bütün dost-işlerini de qutlaysam kela. Bizim bugünkü bayram bilen atiyanilerini sizni обязательно endi olap, естественно, ko'rsatib aytganday barasida. Mena munda jyğılganlar sizni yaqin etgan kishilargina. Mena munda barысы da yaqin etgan kishilargina. Mena kelajakda da şu kollektiv bilen bik motor kollektiv, bik motor edip iyi de bileler, jırlı da bileler. Birgelep kelajakka birgelep atlarga yazsın, birgelep yaşarga yazsın. Rahmat sizge bizni şartladığınız için. Size ne gele vereyim mi? Rinat Hamiliye, senin hazır sizin etiyenileriniz ikigizine zorluğa ayak bastırdılar. Hazır sizin bäxetli bolağınız üzügizden buldu. Bäxetli bolağınız. Обычно тәтебанатын сүзләр әйтәсе бик авыр, шуңа күрә биргәнне әтеләним әле. Хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле кудагыйлар, кияү һәм килен, менә шундый матур әти-әниләргә, шундый матур өстәлгә сезне, безне кунак итеп чакырдылар. Алар буның өчен бик тырыштылар. Барыбер дә сезне матур иттереп, менә бу матур бәйрәмгә без бүген килеп аяк бастык. Шуңа күрә әти-әниләрегезне алда көннәрдә битенә сызылып китермичә, матур итеп кенә күркәм примерный семья булып, алда көннәрдә тормышыгызны дәвам итсәгез, без бик рәхәт булырбыз. Сезгә инде бөтен көннәрдә кирәкле сүзләрне үзегез беләсез, шуңа күрә шул матур булып, күңелдә булып, тамларының булып, тормышын башлап ибәрдегез һәм шулай матур итеп дәвам итегез. Изге теләк назлы сүздән башка табып булмый затлы бүләкне безнең өчен бик тә кадерлесез, бик тә якын, бик тә кирәкле. Тигез гомер насыйп булсын. Гел охватлагыз янәшә, сау сәламәт булып кына яшәгезчә изгәчә. Бәхетле булыгыз. Devam ederiz. Rinat Hamiliye, iki aile isminden biz sizle tebrik ederiz. Ulu duyuruz bilen. Ulu yolga siz çıgasız bugün. Birge koşup iki yürekni. Yol aldından ayttik sizge, şın ko'ngildan izgi dilekni. Biz tileybiz, şın ko'ngildan sizge ayrılmasın turmuş yolunuz. Gümür sokmakların uzgan şokta odaşmağız, bäxetli bolagız. Kaderli Rinat Hamiliye, sizni şuşunday matur beyramigez nikahlaşu günü bilen şın ko'ngilibizdan kutlaymiz. Liliye, benim tuğanım, kurşum, okuşum, mening bilan meqrullanim, o'qiganda da insofli, tartibli, aqlli bola edi. Rinatni da ko'pdandan bilan uldaybatdir deb o'ylayman. Alarga shulay, aldaga turmushlarimda da mine o'qituvchilarni shu birga o'qigan bolalarni saqlandirgan kabi saqlandirg'ich turmush nasib bo'lsin. İnsaflı, tevfikli, şefkatli, isen-sağ balalar nasip olsun ya Rabbi bir Xudoyim. Şu balalarning bebişeylerine şakırılar kütüp kalabız. Nasip olsun alarga barılar. Tegiz, tatlı turmuş sizge. Oylagan planlarınız, nende yaxşı bu tilekleriniz bulsa, şular barısı da kabul bulsun. Mında bir ko'p matur tilekler aytildi. Olar barısı da Alloh Teala'nın amin degan saatine to'g'ri kelib kabul bulsun. Ya Rabbi bir Xudoyim. Allah'a tapşırdı, turmushingiz matur bo'lsin. Fikrlerini o'qiy. Mana ana ishinde antennalar встроенный.
Ime, şol signallar kalınğa jibere de şundan biz tanlıyız. Mesela, oylamaga etiden başlayıq hələ, nə savol ekan bizden geldik. O, kelişəyən. Здорово, я уеду в Комарово, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну, и на море буду разом кораблем и водолазом. Себя найду. Mən şol siyatdan 52-də tanıyıb тұрған şapkı bu. Таким остался, но ты мне дорог и такой. Если б я был султаном древним державой, ты твоей красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах, столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Hatırlamasa turunda o ligi $100. Виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? O uşağın ismi kız? Renat abine savol emiken? Тұрмыш иптәшегез ми? Қызы. Әйдәгіз қызына savol emiken? Помоги мне, помоги мне, в желтоглазую ночь позови. Не виновата ей abi. Он сам пришел. Әйдәгіз ойлайбыз. Ты отказала мне 2 раза, не хочу сказать. Такая вот зараза, девушка моей мечты. Отказала мне 2 раза, не хочу сказать. По этому поводу на savol emiken? Тұрмыш иптәшегез, әйдәгіз. Әлі ойлай. Будь со мной мальчиком, пушистым зайчиком, хрупкой деточкой, или не будь со мной. Будь со мной мастером, будь со мной гангстером, я буду девочкой, или не будь со мной. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Рахмет бик зор, әйдәгіз әлі savolaları тыңлый. Ойлай, концентрируется. Хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, почувствую я, как и загуляю, как субботы ночью. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Бик зор, әйдәгіз мин сәлимовый нәрсәләр ойлай микән? Алышлый. Хәзер кичкә карыйсыз җиздә. Хоп. Я одинокий бродяга, вечный любовник и вечный злодей сердца. Җиздә. Об этом думал, да? Точно. Сез бит башайлар беләсеңдер инде малай. Әйдә, Шаня апа, нәрсә турында уйлыйсың? Я ойламыйм ди. Еще не вечер, еще не вечер, еще светла дорога и ясны глаза. Еще не вечер, дуслар, әле таңга хәтле кала бирсә. Флюр апа, әйдәгез нәрсәләр уйлый микән? Milyonlar bulsa yine aldanım tapar idin. Kürşilerine mutlu salıp Mercedes alır idin. Olur alırsan Mercedes'i de, yurtu da, milyonu da. Менә монда. Мөнир нәрсә уйлый микән? Әйдә әле. Hop! Kile otomatik yüreğimden uçalar. Boşlu kızlar benden kırsan gide bunca.
Рахмат бик зур. Менә безнең иртәдән бирле аяк өстендә шауып жүргән видео операторына сәулем икән. Тыңлап карыйбызмы, дуслар? Кто хочет послушать? Әйдә, кызыгышлы. Хоп! Я всегда с тобой веру, ты в камеру. Я всегда с тобой веру, ты в камеру. Молодец! Зульфат камера турында уйлый. Вся наша жизнь на этих снимках все, чем мы дорожим. И если есть что-то важнее, скажи. Важнее памяти. Карты памяти. Эй, рахмат. Менә безнең яшьләребез шундый матур итеп елмаеп утыралар. Ринат, нәрсә турында уйлый микән инде? Тыңлап карыйк әле. Эй, урынында гына басып тор менә шулай. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Вместо лжи некрасивых фраз. Это облако из роз. Рахмат, Лилия нәрсә уйлый микән? Это только начало. У нас сегодня свадьба, значит все идет как надо. Все по-прежнему ровно, как у Джерри и Тома. Ты знаешь, я довольна, я счастлива, правда. Ведь со мной рядом мужчина самый лучший, без споров.